Muhayimana Vincent wigisha mu rwunge rw'amashuri rwa Groupe Scolaire rwa Bushenge, umurenge wa Bushenge mu karere ka Nyamasheke, yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha akurikiranweho gukubita Jean Damascene amwitiranije n'umujura bikamuviramo gupfa. Muhayimana rero afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Bushenge mu gihe bagenzi be bigishanya kuri Groupe Scolaire ya Bushenge, uwigisha kuri Groupe Scolaire ya Shangi n'umucuruzi bakurikiranweho ubufatanyacyaha bakirimo gushakishwa n'inzego z'umutekano nyuma yo gutoroka. Abaturage rero bo mu mudugudu wa Buninda, akagari k'Impara, umurenge wa Bushenge, bavuga ko Mawuziko Jean Damascene w'imyaka 47 yari afite umugore n'abana 5. Umwe mu bacuruzi bo muri isantere y'ubucuruzi ya Bushenge yabwiye ikinyamakuru Imvaho Nshya ko Mawuziko Jean Damascene wakoraga akazi ko guca inshuro yavugwagaho ingeso y'ubuhehesi ndetse n'ubusinzi. Bivugwa ko yari asanzwe anywa agasinda akajya mu rugo rurimo umukobwa wibana. Bivugwa ko akora uburaya mu mudugudu wa Kabeza agataha mu gicuku cyangwa mu gitondo. Ahagana rero saa 6 z'ijoro rishyira ku wa gatatu tariki ya 12/2025 yagiye gukinguza mu rugo yaramenyereyemo wa mukobwa, ariko ntiyamenya ko yimuwe n'umukodesheje akamushyira mu gikari. Inzu wa mukobwa rero wibana yabagamo niyo isigaye ituwemo na Muhayimana wari ukiri mu kwezi kwa buki, kuko amaze igihe gito ashyingiranwe n'umwarimukazi wigisha muri Groupe Scolaire ya Shangi. Uwo mucuruzi rero yabwiye ikinyamakuru Imvaho Nshya ko yakinguye ku irembo nk'uko asanzwe abigenja, hanyuma arinjira akomanga cyane urugi rw'iyo nzu. Umwarimu rero abyuka agira ngo ni umujura wamuteye kuko yamuvugishaga. Undi aho kumva akomeza gusunika urugi aruhondagura cyane. Asohotse rero atabaza abo bari babiri bagenzi be baturanye. Asohotse rero yatabaje bagenzi be babiri baturanye na nyirinzu Niyigena Pascal. Baraza baramuhondagura bamugira intere, babarambika iruhande rw'umuhanda. Ahakurwa mu masaa 4 z'igitondo ku wa gatatu tariki ya 12 ajyanwa mu bitaro bya Bushenge. Bahamagaye rero umugore w'uyu mugabo wakubiswe ahagana saa 7 zo ku wa 4, nibwo yashizemo umwuka. Hakekwa ko yazize izo nkoni yahondaguye kuko yari anafite ibikomere byinshi mu mugongo ndetse no mu maso. Undi mucuruzi rero mu murenge wa Bushenge yavuze ko iyo nkuru bayimenye umurambo ukiri mu bitaro bya Bushenge uri gukorerwa isuzuma ndetse rya muganga, ikizwi nka autopsy. Umwarimu rero yatawe muri yombi yafatiwe ku ishuri arimo kwigisha. Bagenzi be babiri nabo barimo kwigisha bashobora kuba baramenye ayo makuru, ndetse nabo basohoka mu mashuri bigishagamo barirukanka bacika inzego z'umutekano. Yavuze ko bakirimo gushakishwa hamwe na nyirinzu yakodeshwaga n'uyu mwarimu, ndetse bivugwa ko umukobwa na nyakwigendera yari agiye kureba ngo ntiyari yaraye aho ngaho. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Nyamasheke ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukankusi Atanazi yavuze ko ayo makuru bayamenye. Uwo mwarimu akaba yatawe muri yombi mu gihe iperereza rikomeje gukorwa n'inzego zibishinzwe. Ubwo rero umugabo yatashye nijoro yasinze ajya gukomanga ku nzu yari asanzwe akomangaho, ashakamo umukobwa wayibagamo ayikodesha. Bivugwa ko bari bafitanye ubucuti budasanzwe. Ntiyamenye rero ko atakihaba, harimo n'abandi. Akomeza guhondagura urugi cyane abari barimo kuko hari no mu gicuku. Batekereza ko batewe n'umujura, babyuka bitabara banatabaza. Bishobotse ko muri uko kwitabara banamukubise ajyanwa mu bitaro bya Bushenge agwayo.
Yanasabye rero abaturage kwirinda ingeso mbi zirimo ubusinzi bukabije no guca inyuma abo bashakanye, yihanganisha umugore wa nyakwigendera n'abana asize, avuga ko bikurikiranwa n'inzego z'umutekano ndetse ukuri nyako kukazamenyekana mu minsi iri imbere.